Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di sini jalan Banda Aceh Medan, ngomoran jalan bikin untuk jalan ton Tumus Banda Aceh, kawasan Selimun di Indapuri, bikin jalan ton Tumus ke Medan, tanah alat berat. Suasana makin mendung. Dan semua hati-hati, ada kendaraan yang keluar masuk, kendaraan proyek jalan ton. Oke guys dan sahabat semua yang sedang menonton, jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya.